Drugačija radio veza. Podcast uživo. Drugačija radio veza. Dobar dan, 11 sati 10 minuta, kreće novi nedjeljni krug Drugačije radio veze. Moj gost, drugi put u ovom formatu, u ovoj emisiji, Zlatko Vujić, politički analitičar. Dobrodošli, veliko hvala za odaziv na poziv. Hvala na pozivu, zadovoljstvo. Imamo jednu inicijalnu temu. Kad krenemo od nje, malo će se pravac priče. Očekujem granati u nekoliko jednako zanimljivih i važnih pravaca, ali dakle da krenemo odakle bi drugo nego od početka. Jučer je bio valeni kongres Demokratske partije socijalista. Ajde prvo da vas pitam u načelu generalno, kakav je vaš utisak o onom što ste vidjeli i čuli? Pa meni se čini da, s obzirom na najave koje su stizale od predsjednika DPS-a i drugih visokih funkcionera, da su oni shvatili jednu poruku, a to je da su izgubili izbore zbog toga što su ih ljudi doživjeli da su korumpirani, makar najveći dio njih, i s druge strane da su oni preduzeli mjere da uklone makar jedan dio političara koji su, ajde ne ulazimo u tome jesu ili nisu, ali makar su percipirani kao izvor toga problema. To je jedan dio. Drugi dio mog utiska jeste da kada govorimo o izboru ljudi koji su, da se vidi nedostatak kadrovskog potencijala DPS-a i da su oni mnogo bolje sklonili ljude koji su doživjeli da su im problem, nego što su doveli nove koje, čini mi se, mogu, ili makar oni vjeruju, mogu da i riješe problem. Tako da DPS sada ima jedan drugi problem, da li ljudi koji su izabrani na ovom kongresu imaju potencijala da partiju izvuku naprijed, ili će jedan dio njih biti samo lica, što je na kraju krajeva i opozicija radila. Puno lica je unijela novih koji u biti i nisu puno se pitali. Dakle, ako dobro razumijem, imate rezerve prema potencijalu potpredsjednika. Pa jednim dijelom da, jedan dio ljude prvi put sam čuo, znači ne poznajem apsolutno ništa, ne znam o njihovoj karijeri, kao da je gospodin Dizarević, prvi put sam stvarno čuo za njega sad, moguće da je veoma uspješan u onome čime se bavi. A s druge strane imate i ministarku bivšu nauke, koja, ako sam dobro primijetio, javila se iz Ženeve i pozdravila ih i tako dalje. Sanja Damjanović. Da, Sanja Damjanović, koja praktično nije ni bila fizički na kongresu, ako je suditi pod njenom mandatu, nije ni ostvarila neke značajne rezultate, ali ono što je još interesantno jeste da ona tokom svog mandata malo je vremena provodila u Crnoj Gori. Ona je uglavnom bila u inostranstvu i radila iz inostranstva, što se naravno imalo velikog utjecaja na rezultate i kvalitet njenog rada. I sad se postavlja pitanje u situaciji kada DPS-u treba neko ko će na terenu da obezbijedi promjenu raspoloženja birača i povratak povjerenja u tu partiju, da li neko ko je stalno odsutan iz zemlje može da ostvari takvu promjenu? Bojim se, čini mi se da to baš i nije dobar izbor. Đukanović inače akcentirao kao ključni problem u prethodnom periodu taj gubitak upravo komunikacije s građanima na terenu. Rekao je, previše smo bili u kompjuterima i papirima, premalo u direktnom kontaktu s ljudima. Mislim da je to dobro primijetio iz razloga što se DPS suočio sa nečim što je atipično okruženje za njihovu kampanju, a to je da nisu mogli da ostvare direktnu komunikaciju s biračima, da idu, da ostvare akciju Siguran glas. S druge strane, potpuno su bili inferiorni kada govorimo o socijalnim mrežama, nečemu čemu ih je opozicija ovoga puta istinom pomognuta dosta iz inostranstva, stvarno pobjedila i mnogo imala snažni efekat. Tako da čini mi se da je teško stvariti, imate s druge strane gospodina Vukovića, još jednog od potpredsjednika novih koji je gradonačelnik Podgorice, ali vidimo i rezultate na parlamentarnim izborima u Podgorici, iako on nije bio koordinator nego za Cetinje, ali su veoma loši. Tako da s druge strane vidimo gospodina Jefta Erakovića, koji je nesporno izuzetan profesionalac i uspješan u svojoj karijeri. Tako da se postavlja pitanje da li DPS ima problema sa resursima. Ja bih rekao da ima, ali ali ćemo vidjeti da li možda je gospodin Đukanović vjerojatno ima neke informacije. Mislim kao da se i dalje drže zatvoreni u svojoj kutiji i pokušavaju da iz toga što se nalazi u kutiji nađu rješenja, a trebali bi uslovno rečeno da izađu van toga.
To je nešto, možemo tome kasnije, što od njihovih... Dobro, ali sad elementarna logika u kutiji, ako je kutija partija, ne možete postaviti na čelo partije ili na mjesto potpredsjednika nekoga ako nije član partije. Dakle, apsolutno. A pogotovo je teško, recimo, postaviti na neku od tako istaknutih pozicija nekoga ko bi ušao u partiju da nauči kongres. Potpuno se slažem sa vama što govori o nedostatku resursa. Jednostavno da očigledno se nije posvećivalo pažnje dugo vremena o tim kandidatima, da su te pozicije prosto bile, meni se stiče kao da je izgubljen jedan međuprostor, odnosno imate s jedne strane predsjednika partije Đukanovića, imate dosadašnjeg premijera Markovića, koji su i dalje ostali u tom vrhu, s druge su također i vjerojatno gospodin Bošković, a s druge strane imate jednu ogromnu prazninu koja je pokušala sada se, da kažemo, nadomjesti tim novim licima, ali oni nemaju dovoljno iskustva, niti su dugo u partiji, tako da očigledno se tu u prethodnom periodu dosta zapustila jedan dio rad sa određenim ljudima i sad nemate prirodnu smjenu generacije, već mi imate malo isforsirano, što mislim da je dobro. Mislim da je dobro da se DPS oslobodio dijela kadrova, makar na tim ključnim pozicijama, ali je sad osnovno pitanje da li ovi koji su postavljeni stvarno imaju kapacitet. Tu je sad još nešto zanimljivo. Dakle, DPS je, ako se dobro sjećam, vjerujem ćete se sjetiti još bolje, i na prethodnom kongresu, pa i prije toga izbacivao podatke o jako velikim smjenama, odnosno promjenama, obnovama glavnog odbora, 40% novih, ogromna većina toga mladih i tako dalje. Razumijem ovo o čemu govorite. Dakle, kako objasniti činjenicu da je te obnove, podmlađivanja, zanavljanja ključnog partijskog tijela koje je glavni odbor bilo, ali da u toj posljednjoj fazi izgleda je nešto škripalo, bilo je neko usko grlo kroz koje ti mladi ljudi nisu mogli da prođu u dovoljnoj mjeri, nego je ipak posljednjih godina ta stara garda držala. To je ključna frontmenska mjesta. To je osnovno pitanje formatiranja tih ljudi. Ti ljudi se formatiraju u DPS-u gdje postoji stroga hijerarhizovana struktura, da nemaju svoje stavove, da nisu borci, da jednostavno prate ono što je direktiva partije. E sad, kad ti ljudi koji su formirani strogo u partiji dođu na određene pozicije, oni nemaju ni snage, ni znanje da se bore, recimo kao poslanici u crnogorskom parlamentu. Dok vidite neke druge ljudi koji su došli van DPS-a u DPS uslovno, nisu prošli, da kažemo, od početka taj sistem, su pokazali se kao mnogo bolji poslanici nego oni koji su tu sve vrijeme. Prosto, kao što imate problem u državnoj upravi, tako imate u DPS-u, mnogi od njih baš i nemaju kičmu. Što kad ste na vlasti 30 godina vam takvi kadrovi odgovaraju, ali kad dođete u situaciju da ste u opoziciji i treba neko da vas vrati na vlast, onda ti kadrovi jednostavno nemaju dovoljno snage i potencijala. I to se desilo u parlamentu. Vi vidite da DPS-ovi poslanici su inferiorni u odnosu na opoziciju. Opozicija se bori, dosadašnja opozicija bila je agresivna. Ali izvinjavam se, tu je čini mi se bila jedna slika dok je DPS bio na vlasti i značajno drugačija slika kad je DPS prešao u opoziciju. Ne govorim čak samo o DPS-u, nego i o kompletnom suverenističkom bloku koji je čije staru većinu. Dakle, kao da su tim ljudima odjednom skinuti okovi i sa jezika i sa ruku i sa nogu. Potpuno ste u pravu kada govorimo o upoređivanju, kad govorimo o jednom vremenskom periodu upoređivanju DPS prije izbora, odnosno prije dok je bio na vlasti, sad tačno je to, ali s druge strane vidite da je značajan broj poslanika uopšte ne dolazi u Skupštinu. Ja se postavljam pitanje zašto u Skupštini nisu toliko aktivni, kao i dalje da su uvjereni da su ministri, a nisu više ministri i tako dalje. Znači imaju problema da se prilagode tome, ali definitivno jeste problem u formatiranju tih mladih ljudi. Zato što kod njih nije podsticano kritički način razmišljanja, nego jednostavno da se slijedi partijska politika po svaku cijenu. I onda naravno kad neko dođe sa strane djeluje mnogo upitljivije nego kao neko ko se u toj školi izgradio. To imamo problem sa ljudima koji su radili u državnoj upravi, koji nisu navikli jednostavno toliko dugo u toj sistemu da kritikuju, da se suprotstave nekim, čast izuzecima naravno, nekim odlukama koje su loše i tako dalje i tako dalje. A sada se dogovorimo da ja jedno duže pitanje postavim da biste vi uspjeli da svrknete malo kafe. Jer vidim da tačno osjećam da je potrebno malo dopinga. Sad, da tu priču o
kadrovskom segmentu jučerašnjeg kongresa završimo onim što je uvijek najslađa tema, naročito uoči kongresa, dakle tu su uvijek spekulacije, sukob jedne druge strane, sječa glava, ovo ono. Po onome što se moglo da vidi, bilo je duboko zarezivanje i više nego očigledna i značajna kadrovska obnova, ali makar na površini sve je djelovalo ok. Kako vi gledate na taj moment, imate li eventualno neke insajderske informacije, stalno je potencirano to pitanje sukoba na relaciji bivši predsjednik vlade Duško Marković i neka njegova grupa, Đukanović i njegova grupa i tako da. Koliko je zaista ta tema realno postoji? Pa ja nisam nikad doživljavao u punom smislu da je to sukob Đukanovića i Markovića o kojem se priča. Više sam doživljavao da je to sukob Markovića i Roćena, to jeste dvije grupe unutar samog DPS-a koje sa neki način reflektuje da se identifikuje da je Đukanović kao u paketu sa Roćenom u toj grupi. Dosta informacija stiže, naravno, neke su pouzdane, neke nisu. U jednom velikom sistemu kao što je DPS koji je vladao toliko dugo, naravno će stvarati frakcije, naravno će stvarati blokovi interesni i da će se boriti ljudi za moć. Ono što se stica utisak da je DPS i dalje živi u tom svijetu i nakon što je otišao u opoziciji, da se dalje nastavljaju baviti više unutrašnjim borbama nego što se bave pitanjem kako se vratiti na vlast. A je li baš tako? Đukanović je u govoru upravo to potencirao da su svih ovih skoro 5 mjeseci iskoristili da se suoče sa sopstvenim greškama. Je li to parola i izjava za koju zna da bi trebalo da je da ili je zaista tako? Ja mislim da je ovim potezima koje on povlače da on potpuno svjestan o problema sa kojim su se suočili i gdje su problemi bili, ali postoje nešto što je realnost. Koliko može se nečim čime raspolaže da koriguje i neke stvari. Kad možete imati svjesni problema u jednom, recimo, košarkaškom timu, da nemate nikoga ispod centra, da vam je loš playmaker, ali ako nemate novca dovedete nekoga drugoga, a s druge strane nemate ga u timu, džabe on što ste svjesni toga problema. Time što ćete playmakera staviti ispod koševa, nećete povećati broj uhvaćenih lopti. Tako da, ja mislim da je on svjestan. Ja mislim da je on povukao sad nešto što su racionalni potezi uklanjanja dijela ljudi, ali pomenuli ste u nekom prethodnom pitanju, komentaru, kad ste rekli i prije je toga bilo. Veliki broj novih mladih ljudi koji se nije uspio pronaći po neki način potvrditi. Sad je pitanje koliko je on uspio sa tim ljudima. Ako ne, imate za 2 godine, ja vjerujem da je ovo prvi korak. I da ovo nije kraj, uslovno rečeno, reformisanja i transformacije DPS-a i da će se nešto novo morati posegnuti. Tako da, ja mislim da se to desilo, sukobi postoje, ali s druge strane uspjeli su ipak da konsoliduju jer su svjesni dovoljno svi u DPS-u da bilo kakav rascjep, podjela ili odvajanje može voditi definitivno urušavanju bilo kakvih šansi da se DPS povrati na vlast i marginalizaciji njih kao jedne prilično moćne utjecajne partije. Čini mi se da smo se toga dotakli prošli put kad ste bili gost u ovoj emisiji. To je bila neka rana faza, relativno rana faza nakon izbora i tada smo konstatovali da nije bilo nekih osjetnijih, ozbiljnijih prebjega i juče je to potencirano da je jezgro partije sačuvano. Imate li vi takvu informaciju ili još bolje, pošto znam i da se bavite istraživanjima, a i da su vam dostupne istraživanja, postoje li neki egzaktni podaci? Da li je bilo toga u nekom značajnijem? Pa vide, ako izuzmemo par lica koji su javno poznate da su prebjegli, uslovno rečeno, napustili DPS, mislim da je malo karikaturalno. Hajde da pogodimo. Samo da ne uđemo u klip kao da ga ne pominjamo. Znači, možemo vidjeti u slučaju nekadašnjeg pomoćnika ministra nauke, koji čini mi se u oktobru podnio ostavku u DPS-u i rekao da napušta ovako se zove, ako sam ja dobro sve to uhvatio. Kad ja moram priznati prvi put i nije baš obavijestio. A zašto? Iz razloga što je neko čekao do oktobra da vidi da li ipak DPS će doći do te većine, pa onda rekao da se s DPS-om nije slagao sve vrijeme i da su oni odustali programa, a bio je vječiti pomoćnik ministra nauke. Tako da to malo jeste
A s druge strane nije bilo nekih značajnih. Oni su uspjeli da sačuvaju to. Ja mislim da im je nova vlada puno pomogla u tome, iz razloga što sadašnju vladu, makar je moj takav doživljaj i moje iskustvo sa ljudima kada pričam, jeste da niko ne doživljava kao niti stabilno, niti vladu koja može dugo da opstane. Što znači imate vlast koju podržava 41 poslanik, ali gotovo da nema prilike da predsjednik parlamenta, gospodin Bečić, ne istakne da je to vlada koju podržava svega 5-6% poslanika Crnogorskog parlamenta. I onda se naravno postavlja pitanje kako ta vlada može biti podsticaj eventualno za neke i birače i funkcionere DPS-a da eventualno promijene stranu. Da ste imali možda ubjedljiviju pobjedu opozicije i jednu kompaktniju vladajuću strukturu, možda bi to uticalo da se i to bude to je jedan da kažem aspekt toga pitanja, odgovora. Drugi jeste prije svega duboka podjela i s druge strane vlada snažno postiče dalje produbljivanje tog jaza između onih koji su... Sve kunući se u ljubav i pomirenje. Jeste, suverenisti, euroatlantski orijentisani, prozapadno orijentisani. Ta podjela između prozapadne i proistočne, uslovno rečeno Crne Gore, postaje sve dublja. Vlada ništa nije uradila, iako imate situaciju da su javno proklamovana načela djelovanja vlade u potpunom saglasju što je i spoljna politika DPS-a. Gotovo da nema nija razlike. Međutim, vidite kad malo počne da se i vidi ispod toga što se nalazi, da daleko od toga da najveći dio, većina vlade ima takvu orijentaciju da je u saglasju s onom što je javno proklamovano. Da ne govorimo o identitetskim pitanjima, djelovanju Demokratskog fronta, odnosno te koalicije u parlamentu, onoga što se dešava na terenu, u Nikšiću i drugim opštinama. Evo sad o svim tim ključnim porukama. Tako, hoću da kažem da je to sve uticalo na to da prije svega članovi, a i glasači DPS-a, vidimo prema nekim informacijama koje se mogu, da DPS se oporavlja, da je dosegao neki donji nivo od 25%, da sad ide to 28-30%, to je daleko od onoga što je DPS-u omogućavalo da vlada, ali činjenica da se oni konsoliduju. Nije se pojavila ni jedna druga politička opcija na suverenističkom tijelu koja može da uzme birače niti DPS-u, niti URI, još uvijek. Tako da u jednoj situaciji oni koji su zabrinuti za sudbinu Crne Gore nakon što je formirana nova vlada, nemaju baš puno opcija. Imaju i dalje opcije SDP, SD i DPS, kada govorimo, i to je to. Tako da u jednoj takvoj konstelaciji odnosa DPS je uspio da ne potone. Bila je jedna od markantnih poruka koju juče saopštio u svom govoru Đukanović, ona koja se ticala Srpske pravoslavne crkve, njenog ponašanja u Crnoj Gori, njenog statusa u Crnoj Gori, njenog ponašanja u prošloj godini uoči izbora i tako dalje. Jeste li vi očekivali da će biti onako eksplicitan u kritici te crkve ili možda nakon izgubljenih izbora u kojima je crkva očigledno debelo participirala i pomogla da DPS izgubi, spuštiti malo loptu i pokušati da traži neku, ako ne vrstu saradnje, ono makar da ne zaoštrava dalje odnose? Vidite, pitanje Srpske pravoslavne crkve, makar ja ne gledam kao pitanje nečega što se dešava samo u Crnoj Gori. Pitanje Srpske pravoslavne crkve je mnogo šire i direktno uvezano sa pitanjem Ruske pravoslavne crkve. Ne samo kada govorimo o odnosu dvije crkve, o njihovim planovima, već i dvije države i planovima Ruske federacije i Srbije kako regionalno, tako šire od ovog našeg regiona. Zašto to kažem? Iz razloga što se nešto dešava, što se paralelno dešava ne samo u Crnoj Gori, vidjeli smo slučaj Ukrajine, vidimo što se dešava u Makedoniji. Srpska pravoslavna crkva je ključni saveznik Ruske pravoslavne crkve. Jedna i druga su instrumenti politike njihovih država, Rusije, odnosno Srbije. Ona je iskorišćena maksimalno u Crnoj Goru za rušenje vlasti, za preuzimanje vlasti, kao što je također u funkciji onih koji su na vlasti, te crkve su u svojim zemljama. Ja lično vjerujem da se sukob koji se desio između vaseljenskog patrijarha i ruskoga, a koji se preliva jednim dijelom, ne još u potpunosti, i na Srbiju, odnosno Srpsku pravoslavnu crkvu, će dalje da se produbi.
Tako da ćemo mi svjedočiti u narednim godinama daljem produbljavanju toga sukoba i vjerovatno osamostaljivanju Makedonske crkve. Onda se dostavlja pitanje što se dešava u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva se osjeća veoma ugroženo, ne samo zbog poteza DPS-a, vlasti ili tako dalje, već zbog nekih procesa koji su mnogo širi i mnogo jači nego što je njihova moć. I u jednoj takvoj varijanti oni su se opredijelili za radikalne poteze i stavili se u potpunu službu i Srbije, odnosno svoje matične zemlje, i također Ruske pravoslavne crkve, odnosno Rusije. I mi kao epilog toga imamo da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori postala jedan jasan instrument, politički instrument promjene vlasti, da to više nije ona u poziciji da utiče na politiku, ona jednostavno vrši vlast u ovoj zemlji. Ona je uspjela doći u poziciju formiranja vlasti i u jednoj takvoj situaciji potpuno je prirodno da neko ko je predsjednik Crne Gore, neko ko je bio predsjednik partije koja je do skoro vladala, ostane i dalje pri tome. Ono što uslovno rečeno je dobro za DPS Đukanovića, a to jeste da će ovi procesi da jačaju i s obzirom na promjenu u SAD-u na čelu predsjedničke administracije imat će veću podršku da se između ostaloga i ovo pitanje u Crnoj Gori razriješi na jedan drugi način. Neprihvatljivo je jednostavno za zapadne partnere, bez obzira na neki ono što se dešavalo zadnjih godina, da imamo na čelu jedne NATO članice vladu koja, deklarativno podržava, ali suštinski ona je protiv toga i jednostavno narušava povjerenje koje je uspostavljeno kad govorimo o protoku informacija, strateškim interesima zapadnih partnera. Tako da ja očekujem da bit će jedno zatišje, ali ovo pitanje treba sagledavati u nekom širem regionalnom kontekstu, da ne kažem i globalnom. Može li biti zatišja ako se 14. u Nikšiću održavaju izbori i ako već imamo, puni su mediji toga, priču o otvorenom uplivu Beograda u predizbornu kampanju. Dakle, i to ono što je meni, to bih volio da prokomentarišete, neskriveno. Dakle, razni likovi od Vlada Mandića, preko nekog Rajića, Nikolića i tako dalje, bar po ovome što čak danas Beogradski je pisala su i druga crnogorska glasila, čitamo saopštenja, otvoreno se vozikaju džipovima, straše ljude, kupuju izgleda glasovi i tako dalje. Kako to objasniti? I naravno, sve u paketu, Đukanovićeva otvorena poruka. Moguće nisam bio dovoljno precizan. Nisam mislio zatišći u smislu odnosa, nego zatišći u smislu rešavanja statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, s aspekta to da, ali kada govorimo o odnosu, naravno da nema tu nikakvog zatišća. Ono što se dešava sada jeste da je Vučić dobio nešto što mi u političkoj teoriji zovemo vremenski prozor. To znači dobio je jedan vremenski period u kome može šansa, profesor Goati voli da kaže često jednu od Vladimir Goati, od izreka njegovoga, da kažemo da li je to bio tokom JNA neki od oficira koji je kazao šansa nije šansa ko dugo traje. Tako da mislim da je Vučić dobio jedan vremenski otvor, jednu šansu, a to je da ima ogromne resurse. Pažnja nove američke administracije još uvijek nije dovoljno snažna da bi mogli reći da je Balkan u fokusu. Tako da u ovom nekom vremenskom periodu kad još uvijek se nisu konsolidovali, prije svega u Vašingtonu, nova administracija, on vidi da može da ostvari dodatnu pobjedu u Crnoj Gori. On je zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, naravno to je jedna kompleksna priča s obzirom da je nekad dok je bio živ Amfilohije i bio na čelu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, sad je to sve malo konfuznije. Ono što vjeruje jeste da prije svega preuzme kontrolu nad Srpskom pravoslavnom crkvom u potpunosti i druga stvar da iskoristi resurse po svaku cijenu, a ima novca dovoljno, da do kraja sruši Đukanovića, koga doživljava kao ključni problem za njegove i prepreku za planove u Crnoj Gori, i to on radi. I ne žali ni novca, ni resursa i radi nešto što je radio i u Srbiji. A to je, on je praktično poluotvoreno i zastrašivao i kupovao. Sjetite se njegovih istupa
zadnjih godina gdje je imenom prozivao novinare, analitičare, obračunavao se, pa ako treba nekad se pošalju i neki batinaši i tako dalje. Znači, ta ista strategija koju Vučić je preuzima u Srbiji, on će polako se više da to aplicira i na Crnu Goru. Sad, što je tu pitanje? Ne ovoliko otvoreno što se tiče ovih obskurnih likova, batinaša ili vozača džipova i punih kesa para. To drugačije je rađeno uoči izbora 30. avgusta, dakle litije i sve ostalo. Ali, ovo je sad jedan onako baš bahat i potpuno otvoren, neskriven model miješanja u unutrašnje stvari države članice NATO-a. Prošle godine to je prošlo ne bez reakcije, nego uz prećutnu ili aktivnu podršku čak i nekih zemalja Zapada, Europske unije i Sjedinjenih država. Sad, i dakle to je pravdano činjenicom da u Crnoj Gori vlast nije promijenjena 30 godina. Sad je vlast promijenjena, a ponašanje te vrste miješanja unutrašnje stvari je postalo još bahatije. U Americi se desilo to što se desilo. Mogli ste još jednom da srknete da sam na vrijeme Nisam znao koliko ste dugo pitali. Ajde, mogu da pričam jako. Koliko je sad realno očekivati istovjetno ponašanje ambasada ili zemalja Europske unije i Sjedinjenih država? Pa, važno je napraviti razliku kakve su stvari sad, kakve su bile prije 30. aprila. Treba imati u vidu da je ipak ključni akter... Ne 30. aprila, nego avgusta. Avgust, izvijem, pa da je do 30. da je taj proces vođen prije svega od gospodina Amfilohija Radovića. Da je Srbija imala utjecaja i Vučić, i novca, medija i svega toga, ali nije bio taj koji je kontrolisao kompletan proces. On ga je pospješivao, on ga je posticao, on je finansirao veliki dio aktivnosti, ali nije ga kontrolisao u potpunosti. I rezultat svega toga je i nova vlada koja nije potpuno kontrolisana od gospodina Vučića. Međutim, nakon smrti Amfilohija stvari se rapidno mijenjaju. Nastaje jedna konfuzija koja još uvijek jednim dijelom traje. U međuvremenu je došlo i do smrti Irineja, znači kao srpskog patrijarha. Imamo sad situaciju da Vučić se bori da preuzme sve, naravno, i iskoristi priliku da oni koji su pod njegovom kontrolom ili uživaju njegovu podršku u Crnoj Gori preuzmu kontrolu i u Crnoj Gori. Tako da, dok je bio Amfilohije je mnogo bolje poznavao, da kažemo, kako reaguju građani Crne Gore i trudio se da to bude sve pod zamotanu jedan paket građanskih sloboda, borbe za vjerska prava i tako dalje. Za razliku sad, Vučić želi samo da primini ono što mu daje, što je uspješno u Srbiji. I sad se vidi ta promjena, preuzimanje potpune kontrole od Vučića. Kad govorimo o međunarodnom faktoru, međunarodni faktor očigledno je, jedan veliki dio je bio uzdržan. Treba tražiti greške i u crnogorskih vlasti. Neke poruke koje su slate sa zapada, prije svega kad je riječ o sudstvu i tužilaštvu i tako dalje, su bile ignorisane, neke još poruke su bile ignorisane i jedan značajan i stekao se jedan utisak da ipak ne možemo očekivati da Crna Gora postane članica EU da nikad ne promijeni vlast. To je velika hipoteka, posebno kada govorimo o nekim adresama i naravno da su ja sam imao razgovora sa mnogim od njih prije izbora. Svi su bili uvjereni da neće biti nikakvih promjena. Ali su željeli da DPS ne bude tako snažan. Tako da ono što su oni očekivali, bilo bi dobro da DPS oslabi. Zašto oslabi? Iz razloga što oslabljen DPS je otvoreni za promjene, za reforme. Snažan DPS odmah zatvara čvrsto grabi svoje pozicije. Neki danas kažu ne treba kritikovati puno DPS iz razloga što je ona jedina šansa da se konsoliduju procrnogorske, proevropske i prozapadne. Ja sam pristalica nečega drugog. Treba iskoristiti slabost DPS-a da bi se on još više reformisao, još više promijenio. Jer kad je snažan, kad je jak, on nije dobar. Kad je slab, kao što je bio 97. godine, pa sjetite se kad je došlo podjele u DPS-u 97. godine, pa toliko je dobrih stvari se počelo dešavati tada. Jer su oni stvarno shvatili su da je prodemokratsko djelovanje njihova šansa za opstanak. Svaka vlast kvari, apsolutno, to je staro pravilo. Sad,
Da li je ovo što se juče desilo na kongresu i poruke i kadrovske promjene po vašem sudu povećalo ili smanjilo ili ostavilo isti koalicioni kapacitet DPS-a? Ja mislim da je djelimično povećalo, ali da je to jedan nadvršen proces. Znači da i dalje treba tu doraditi o nekim stvarima. Mislim da je s aspekta interesa DPS-a potpuno racionalna odluka da Đukanović bude i dalje na čelu partije, posebno kada uvedete veliki broj ljudi na čelne funkcije koje ljudi ne prepoznaju. Znači, s druge strane, i od pozicioniranje dosadašnjeg premijera na jednu od ključnih pozicija, iako ne baš nije ta slavna pozicija, obično nakon toga svi idu u penziju, neka je bio to Sveta Marović, neka je to bio Milan Roćan, ali sa druge strane, ipak su to dvije ključne pozicije u partije, da je i dalje on tu, i jasna je poruka, meni makar tako djeluje da i jedan i drugi idu van partiju u nekom narednom periodu. Ako se nastavi taj proces, jer su jedino oni ostali od onih starijih kadrova koji su nosili partiju. Tako da to jeste dobra poruka i za koalicione partnere, da on potencijalne, ali je rano pričati o tome da li se može desiti neka prekompozicija vlast-opozicija. Iako i Đukanović svojim izjavama uoči otvorio neku mogućnost da ova vlada neće još dugo biti na vlasti, ali s druge strane neka nova može doći i ne samo nakon izbora. Sad, ono što je zapravo najvažnije, na kojoj bi platformi taj koalicioni kapacitet mogao da bude potvrđen i jednih i drugih. Ako imamo u vidu ponašanje nove vlasti, poteze koje su povukli u prethodnih nekoliko mjeseci, naročito ove stvarno skandale o kojima najviše pišu njihovi glasači, s načinom na koji zapošljavaju ljude po dubini i po širini. Sve ovo što se dešava recimo u Ministarstvu vanjskih poslova, izjave predsjednika vlade koje više čovjek iz pristojnosti ne može da tretira kao smiješne, jer je on ipak predsjednik vlade naše države i tako dalje. Ali to je s jedne strane užasni amaterizam, s druge strane ofiraju se te vrijednosti koje nikako ne korespondiraju sa onim sporazumom koji su pisali na početku. Pa, kada govorimo o povećanju eventualnom koalicionog kapaciteta DPS-a, ne treba to samo gledati u odnosu partija, već treba gledati prema drugim društvenim grupama u samom društvu. Znači, oni su se do sad prilično su bili zatvoreni. Moram istaći i pohvaliti inicijativu nekadašnjeg premijera Markovića, Savez za Evropu. To je bio jedan od rijetkih poteza gdje su pokazali da žele da razgovaraju sa svim koji mogu da utiču i na proces donošenja odluka, ali na kreiranje javnog mnijenja. I taj inkluzivni pristup je možda propušten za ovaj kongres. Jer izrada programa trebala da se radi i između ostalog konsultujući razne društvene grupe. Ne zato što će nakon toga nešto se revolucionarno naći u tom programu partije, već se pokaže da žele i da vide i da druge građane koji nisu članovi političke partije kao potencijalne partnere. Kada govorimo o odnosu ta vlast, znači činjenica je da je ova vlast pokazala se kao loš izbor u tom smislu, govorimo o personalnim rješenjima u vladi, iz razloga što jednostavno niti poznaju propisi, niti su posvećeni vladavini prava. Vidjeli smo kako se pozajmio novac u neregularno, nezakonitoj proceduri, brojne afere. Teško je bilo očekivati da će vlast koja je došla nakon 30 godina toga što je bilo u opoziciji, da će imati toliko veliki broj afera u jednom takvom kratkom periodu. I naravno da je ona s te strane slaba, ali sa druge strane to otvara pukotine u samoj koaliciji i eventualno otvara prostor ili za rekonstrukciju, ili za nove izbore, ili prekompoziciju političke scene. Šta vi više vjerujete, u šta manje? To je teško u ovom trenutku procjenjivati iz razloga što toliko teške riječi stižu. Zato sam rekao, vjerujete, jer je to postala jedna od ključnih riječi na našoj političkoj sceni. Da, dobro, ja ne vjerujem da ova vlada može opstati u ovom sastavu. Najrealniji scenarijum poslije toga je, da kažemo, određena rekonstrukcija vlade, ulazak većeg broja, da kažemo, političara u njen sastav,
ali ne treba isključiti ni scenario da eventualno ukoliko neko od ključnih aktera bude spreman za nove izbore, znači povećanje rejtinga, da ne pokuša da izazove nove izbori na taj način poboljša pozicije u narednom periodu. Naravno, onda da bi se izazvali prijevremeni izbori, potrebno je da postoje 41 poslanik koji će dići ruku za takav prijav skrati mandat Skupštine, a pitanje je da li će drugim akterima baš odgovarati u tom trenutku. Tako da ulazimo nam prilično složen na predviđanje analize, a u kojoj ima toliko puno različitih faktora koje je nemoguće u ovom trenutku ni predvidjeti, a i ni postaviti. Milan Knežević je, čini mi se, na Đukanovićev intervju Mini reagovao konstatacijom da se Đukanović nudi kao novi partner, zamjena za DF, za podršku vladi Krivokapića ili nekoj vladi koju bi činili demokrate, URA i vrlo vjerojatno neko ona stara varijanta, predstavnici manjinskih naroda, možda i SD i SDP, bez DPS, ali uz podršku DPS. To je, čini mi se, taj model. Dobro, mislim da je sama ta izjava Đukanovića o takvoj jednoj mogućnosti naravno podstakla ljude prije svega u Demokratskom frontu, koji je najveći konstituent te koalicije, da se pita na koga on misli. Jer da bi takav jedan scenario o kojem je Đukanović govorio bio moguć, neko od tih poslanika mora preći na drugu stranu. Da li kao partija u kompletu ili pojedinačno, sve je moguće, ali prosto neko mora otići iz te koalicije da bi tako nešto bilo. Nisam ja čak tako ni shvatio, nego neka prekompozicija, pisalo se često o tome, eliminacija DF-a kao vrijednosno i politički zaista potpuno kontra svega što je na kraju onaj sporazum koji su potpisali, a DPS taj koji bi dalo većinu partiji čak bez participiranja u vladi. Sa ovoliko snažnom podrškom Vučića, kako finansijskom, tako političkom, medijskom, DF-u, čak vidimo logističkom, znači u Nikšiću, naravno da će partije kao što su URA i Demokrate se osjetiti ugroženim. I to je nešto što se već smo vidjeli u Budvi. Taj scenario koji se desio u Budvi, DF želi da primjeni u Nikšiću i na nivou Crne Gore i da bude jednostavno ta politička partija od koje će sve zavisiti, a eventualno možda bude još neko u koaliciji sa njima. Tako da, naravno da će to, što se budu više osjećali ugroženim Demokrate i URA, bit će možda spremni da promijene stav, posebno promjena vlasti se već desila. Tako da nova pravila vlaže sad u odnosu na ona koja su postojala prije 30. avgusta, ovog puta sam bio precizan. Upisujem nešto što može biti važno za inserte. Kako vi objašnjavate to što, dakle vi se danima piše o tome, ponavljam, i beogradska glasila pišu o drskom i otvorenom prisustvu i miješanju aktera iz Srbije, ljudi potpuno prepoznatljivih kao Vučićevi igrači, na ono što se dešava u Nikšiću, na predizbornu kampanju u Nikšiću. I niko, ni sa jedne zvanične državne adrese još nije bukvalno ni slovo progovorio. Kako je to moguće uopšte? Pa da kažu nije tačno, ispitali smo, nema toga. Pa, prije svega, ja ne očekujem da neko progovori, iskreno govoreći o tome iz vlasti, iz razloga što je to u korist ove vlasti, uslovno rečeno. Da oni žele rezultat koji bi potvrdio rezultat koji se desio na parlamentarnim izborima. Računaju da je gro tih aktivnosti usmjereno prije svega na rušenju pozicija DPS-a, da eventualno uspjeh koalicije koja bi bila okupljena oko DPS-a bi destabilizovao vladu na nacionalnom nivou, otvorilo pitanje novih izbora, tako da koliko god su ugroženi možda individualni interesi, zajednički interes opstanka na nacionalnom nivou je ipak drugačiji. Tako da ja ne očekujem nekakve reakcije, iako se naravno postavlja pitanje, ako je URA toliko insistirala, ističem URU kao jednu prozapadnu političku partiju na zloupotrebi državnih resursa, na prijetnjama, na kupovanje glasova, nemoguće da ništa od toga ne vide u Nikšiću. Tako da je možda pitanje to za njih, ali s druge strane,
Vidjeli smo da su sve partije, posebno URA, pošto je programski toliko različita od druge dvije koalicije, su spremni bili da zatvore oči na mnoga pitanja i dignu ruku za nešto što i sami kažu da nije njihov programski cilj. Za kraj, ima nešto jako bitno i globalno i lokalno. Desilo se daleko od Crne Gore, ali ima dosta tekstova i dosta analiza koje misle da bi to moglo biti preloman moment za neka strateška dešavanja na planeti. Da je onaj i onakav ulazak u Kapitol, ono divljanje, rulje koja je u Sjedinjenim Američkim Državama uradila to što je uradila. Crveni alarm da se nešto mora mijenjati na planeti, da ta svijest jednostavno mora biti poražena, da je to jedan model ponašanja, model razmišljanja, sistem vrijednosti koji u relativno kratkom periodu može planetu da dovede u veće probleme nego klimatske promjene. I da je s onim kao inicijalnom kapislom, izborom Bajdena za predsjednika, počeo period, to ne može biti dan, 2, 3, 5, niti mjesec, vjerojatno će se raditi o godinama, ali da slijedi jedan obračun sa sviješću, politikama, ponašanjima koje su do onoga dovele. I da se, idući tragom toga, neki imaju u Crnoj Gori na srednji rok ne piše dobro. Vi ste tu pravu. Iz prostog razloga ja ne bih samo rekao izbor Bajdena, nego preuzimanje i senata od strane demokrata, što je izuzetno važno, što znači da poslije dugo vremena demokrati imaju kontrolu nad oba doma američkog kongresa, odriješene ruke, znači može, nevjerojatno, rijetko je koji predsjednik imao skorije toliku moć kao što ima trenutno Bajden. S druge strane, Bajden je potpuno svjestan onoga što se dešava. Na kraju krajeva, njihovi su životi bili ugroženi toga dana. Tamo je 5 ljudi ubijeno. Znači, to nije to samo da kažemo nekakva šarada nekakvih čudnih ljudi koji su se cirkusa jeste. Ako ste mogli da pratili ste sigurno, vjerujem i vaši slušalci, da u nekim državama, u američkim državama su veoma čudne. Znači, dozvoljeni su protesti sa automatskim puškama. Znači, vi ste imali, kad je prebrojavanje glasova bilo u nekim od državama, da su naoružani ljudi stojali ispred i protestovali pod uniformama, bez oznaka, istina, i sa automatskim puškama. To je ogroman rizik s američke države, ali s druge strane, mislim da će sad u Vašingtonu mnogo lakše prepoznavati slične tendencije i istomišljenike koje su doveli do tako nečega i naravno da i imamo u Crnoj Gori ljudi koji su otvoreno, govorimo o političkih lidera, gospodin Medović je veoma otvoreno na Twitteru podržavao ono što se dešavalo i tako dalje, i u Demokratskom frontu je puno istomišljenika toga podržavaoca ovoga Trumpa, kao i sam gospodin Vučić, koji se polagao velike nade. Tako da ja vjerujem da dolaskom Bajdena će se poslati drugačije poruke Balkanu, da jednostavno istomišljenici, ili da ne mislim istomišljenici u političkom, ali u, da kažemo, pristupu rješavanja problema kakav je imao gospodin Trump i njegove pristalice, nije nešto što može proći, niti će se tolerisati. Tako da ja vjerujem da i za Zapadni Balkan da će taj proces kojem ste vi pričali dotaknuti ovaj prostor i da će malo postaknuti prije svega određene zemlje Evropske unije, da shvate koliko je to opasno i koliko određene, ali tu nego nemamo vremena, treba imati u vidu da ova radikalizacija koja je prisutna ne samo u Crnoj Gori, nego je prisutna, vidjeli smo, u američkim državama, je posljedica društvenih mreža, neregulisanost društvenih mreža i jednostavno ta brzi protok informacija, neprovjerenih, netačnih, neistinitih, jednostavno proizvodi takvu radikalizaciju. Nešto se mora uraditi. Internet je dugo smatran kao jednim slobodnim prostorom, međutim on je pretvorio se velikim dijelom u nešto suprotno i vidimo i ovdje u Crnoj Gori da svako može da pusti neke netačne informacije, one nevjerojatnom brzinom protutnje i onda imamo podjele i spremnost za neke stvari koje su prosto neprihvatljive. Ono što je gore u slučaju Crne Gore, što imamo miješanje sa strane, imali smo ga i u slučaju američkih država, istina u manjem obimu, a što se tiče u Crnoj Gore, mislim da je to prešlo sve granice koje može jedna suverena država da trpi.
I ono što je, dakle što se tiče društvenih mreža i time lagano završavamo, dopala mi se moja parola, da budem skroman pa citiram, davno sam i rekao, davno je bilo vrijeme da se društvo zaštiti od društvenih mreža, se sankcioniše govor mržnje i to će mora doći jednog dana na dnevni red, ali ovo miješanje o kome govorite, pogotovo kad je direktno povezano sa još nečim jednako neprihvatljivim za Evropsku uniju, a to je da je javna tajna da su izvori tog novca koji se koristi u Crnoj Gori, u Nikšiću sad, iz famozne Jovanjice i sa sjevera Kosova, gdje su to centri za pranje para i njihovu prljavu upotrebu na ovaj način, teško je vjerovati da će baš Brisel i dalje da žmuri i gleda kako se to dešava u Crnoj Gori bez problema. Znači, nikad se neće moći potpuno iskorijeniti uključivanje i utjecaj sa strane u neke izborne procese. Međutim, oni koji vole dobre serije, vjerojatno su gledali Homeland. U Homeland 7. sezona govori između ostaloga u utjecaju i uključenju u izborne procese. I ono što je strategija takvog utjecaja jeste, ne može recimo jedna Rusija koja ima neku ambiciju potpuno promjeni stanje. Ona može da iskoristi slabosti društva i samo da zaigra na tim slabostima. I u ovom slučaju ovdje koje se dešava u Crnoj Gori, imali smo slabosti koje su prije svega bili manifestovani kroz koruptivna ponašanja, bahatost vladajućih struktura i elita i igrom na ta pitanja u kombinaciji s onim što je bilo pitanje Srpske pravoslavne crkve i svega tako, odigralo se kako se odigralo. Znači mi moramo da jačamo svoje institucije, moramo da jačamo svoju svijest da bismo uspjeli u takvim situacijama da se odbranimo od takvih procesa. Zlatko, veliko hvala za gostovanje u Drugačije radio emisije. Bilo mi je zadovoljstvo kao i uvijek. Također. Poštovani slušalci, uskoro čitaoci i gledalci, veliko hvala i vama na pažnji, ne mijenjajte frekvencije, čitajte naš portal, znate i sami. To je način da budete super informisani, a da vam mentalno zdravlje bude na sigurno.